Iyang okay po ni Tonorakso kalam kon Pompeyu, wan ki sananagan ko, wan ko kayong kabna, wan ko karayong kabna, wan ko speaker o yung amusong ko kusanatakan koros, wan ko siyong kabong labalab o yung amusong kabong kan, wan ko sa marchon way Pompeyu siyak, yang aki taga pengilap lelang ka pangamarang. Ranwa chusu program ni Ushun bachon and station bambleo ka prese automobile police plotter, o yung mga essential mga naka-premen pachang niya ranwa. Person kak pagaway ang mapit rawat. Mana ka palyas yay Rodrigo, House Rodrigo, Mount Artui o Julius Raynon. Para kacung kubra person bukat lang o pacawan cabiata out of an police blotter. Yet, moment out of an iralakan may arrested ni September November 8 su riyagat 3 Yet aray chungalatakan. Leroy Simon arrested ke kaunabak. Twain Primo arrested ki chungala sa kawaway wasa silibo na lang way bagan. Gray Victor arrested ki chungala sa kawaway wasa silibo na lang way bagan. Santos Smith arrested ki kaunabak. Ikin kayat arrested ki chungala sa kawaway panangay sompar. Obil chungala sa kawaway wasa silip po na alen way po kon. Nariisa ko noon November, Ray Ore arrested ki wat pasangi mo pacawan sang tupso kay meso sa alam mo Angelo Else arrested ki kaunabak, Anthony Cantolesa arrested ki kaunabak obil chungala sa kawaway ni eso sa del sombaran chungala sa kawaway. O James Peter arrested ki chungala sa kawaway wasa silip po na alen way po kon. Narisak tuaw iya churailakan ma-arrested, minor kan burger arrested ka chungala sa kawaway parang insompar. Antanya Rapay arrested ki kaunapag o chungala sa kawaway parang insompar. JB Patak arrested ki chungala sa kawaway parang insompar o pil chungala sa kawaway wasa silipon ng way pagod. George Lusama arrested ki chungala sa kawaway parang insompar o chungala sa kawaway pil wasa silipon alan way pagod. Albertina Artos pil chungala sa kawaway wasa silipon ng way pagod. Eric Permanus chungala sa kawaway o kawala and aramas sa kaunapag. Clark Le Pen arrested ki kaunapag. Branton Clava arrested ki chungala sa kawaway wasa silipon ng way pagod. Ryan Richards arrested ki pil chungala sa kawaway wasa silipon alan way pagod. Corton Salomon arrested ki pil chungala sa kawaway wasa silipon alan way pagod. Nilo Samuel arrested ki kaunapag chungala sa kawaway wasa silipon alan way pagod. Niyan sa watchet pil chungala sa kawaway panang insompa. Pressmark Paloka arrested ki sukaw chinchang ako waranan sa po ng way pagod. Uyakawan chang ako waranan sa po ng way pagod. O mi pali chapun sa kawaway niyan sa medyo nga kisto sa po ng alan way pagod. Phoenix Tara arrested ki kaunapag. Tate Matias arrested ki mi bali chapun sa kawaway o wasa silipon ng way pagod. O niyan sa watcho pil sukaw chinchang ako waranan sa po ng way pagod. Ni Sidisa kin sompung watch ya chiralakan ma-arrested. Norton Mataki arrested ki kaunapag o pil chungala sa kawaway o wasa silipon ng way pagod. Timothy Talfaso arrested ki changako waranan sa Miami pali chapun sa kawaway o pil sukaw chinchang ako waranan sa po alan way pagod. Ni Ewan Tisampe Nero Opet arrested ki chungala sa kawaway o wasa silipon ng way pagod. Brian Rasana arrested ki sukaw chinchang ako waranan sa po ng way pagod. Pil socha chunga driver license niyan so may changa kisto sa budget o sto sa budget pil socha register. Ong nan parwatch. Ganitinan arrested ki kaunapag. Willie Bastum arrested ki kaunapag o bilchangala sa kawaway wasa silipon ng way pagod. Kerry Abram arrested ki kaunapag. Nuriyawan sombungach. Leon Santos arrested ki kaunapag. Tarsis Benjamin arrested ki kaunapag. O iye irailakan ma-arrested sa narisak su November lalito niriyawan December. Imentaula o ya chungal pagpag o pil kapesa iray kay makanang buhay pagkanan kachinmang. Buhay kaya chay kat lang na nansong kabaran o aso kasampal yayan son Christmas o parakap
peliam public safety pagi penai koros nan pompe cai langacin polisi sab macai serikan te acai chungal penai paluat pan wiya wana rail kap poran wiya rai chungal poko pek wiya yang penai koros ab melel kalap ko isoko cai langacin sawas pano apali sab macai chonway pono poko melele yan nan par ria kitri sakeu an kap parata ra cai nan ria kitri sak pilmen mia ka besa yung mepit irai polis kan isak pa yung December sombungat irai ban chepta ya put patrol talia lisinang kolonia pu irai sawase jangan istosa o business kan mi nang kolonia pu ke chonway koros ekin kachpene o net nan kolonia as polis pukat pan wi asli irai pukon irai pan alia lisuli ponal anakan o mami ana sawas irai nuti o baki irai sawas ong irai kan me pacapat sili te polis kan me pacapat sili ponan Pilihan saya menan sombong watch, mia ansau kay nan sombong watch mia spot check pan yawi, ong rail kan mabit pan jobun sa kong wayo kung chang ako ran nan sap ko na nungay pa kan. Nungaw karak ibang bleu kaproyang uya chungol pek na nan show kasampal tuwa che match niya chay kachkat nan show mau ko pati sak tuwaw. Kujail pompe and kiskachuk sab machay leo pa nan Christmas o parakap pon kap mawong. Yes o memoran sab macay serikan ap melen chon pompe yusak. Irai melu kay labakan pan kayang and kak aleti sumawach o magchay pem o kamel mesoto kanayang chaylan par irai melu kay lab ak chayte paralang nanan show kabar metuwa chamet. Himen kacaman kin chay karusian and Martin leader kung ka chungol kaparak me bachon wian an wen Amerika niyan show yu samalar me kaparang ki Kecil ramas, wana cail marail, cail kakek yang sub menpir kan ngipir silipan lang. Yai sompir. Wan cail ramas, cail marail, cail kakek yang i mamakan cang sili pansit. Yai submurin tesop kan. Ap merakai wapalki irailen kap limbak penenan pungarai. Ai rawat makcail kayu mangai kecailan limbak penenan pungacail. Mak cailan kap kasaleta limbak watch aku cail Nanti yang usah wajar macam serikan, perbalain nan parwaj, engkap kan mawang nan par mepan pacot. Image may ulian kita paluwaj buya cungal sakarata o kasilelye.